it madness. 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 We call it madness. It's plain to see. Pa evo, stigli smo prije koji sat u Motovu, sad smo se najeli da imamo energije za pospremanje i pripremanje festivala. Madness, madness, we call it madness. Madness, madness, we call it madness. Puno je novoga, ali ono osnovno nije novo, a to je da sve funkcionira na način na koji je prije funkcioniralo, a to je da mi u ovaj mali grad, unutar gradskih zidina, utrpamo strašno puno sadržaja i strašno puno ljudi, nadajući se da će ta kombinacija proizvesti 5 lijepih dana. Propaganda ministers, I've got a aim in view. I'm gonna walk all over you. Cause madness, madness, I call it gladness. But if this is madness, man, I know I'm filled with gladness. It's gonna be rougher, it's gonna be tougher, and I won't be the one who's gonna suffer. Oh no, I won't be the one. Ovdje smo već svi zajedno 4. godinu za redom i svake godine je jednako dobro, ako ne i bolje, tako da smo došli napuniti baterije za cijelu godinu nakon, jer zapravo cijele godine i čekamo Motown Film Festival da se ovdje preporodimo malo. Sve polno, ni šans, to je zadnja varijanta, ne znam, postavit ću to, pomagajte mi rajši. Motown je domaća atmosfera. Očekujem genijalan koncert Pipsa, predobre filmove, kao i uvijek super zabavu, super ljude, nova poznanstva, neočekivana poznanstva i jednostavno onako najbolji provod. Udruga Moj bicikl i Motovunski filmski festival su u želji da promoviraju istovremeno i biciklizam i ljubav prema filmovima omogućili svima zainteresiranima da se priključe u karavanu koja će onda jednim laganim tempom kroz 3 dana doći do Motovuna. Oni koji dolaze, mislim, dolaze zbog te nekakve kombinacije, zbog jednog laganog, ležernog, neopterećenog festivala koji se događa na jako atraktivnom mjestu. Imamo ponoćni program erotskih i pornografskih filmova koje je odabrao naš kolega Vladan Petković. Od ovog programa imamo program novog turskog filma, imamo program dokumentaraca o čudnim, avangardnim, malo ludim umjetnicima, od Brecelja i Avdića koji nam žive u dvorištu do Ulaja koji također sada živi u Sloveniji, ali je dakako performer poznat u cijelom svijetu.
osim što je Dr. Strangelove jedan od nama najdražih filmova, pogotovo filmova iz tog perioda i na neki način nas je sve malo i formirao dok smo bili klinci. On ove godine slavi 50 godina i onda odlučili smo našem dedi prirediti rođendansku proslavu i ujedno s njim dočekati novi festival. Poruka filma je danas aktualnija nego ikada, s obzirom na situaciju u svijetu. Pogledajte nekakve nove ratove koji se pokreću i samo nam treba jedan ludi da stisne jedan gumb i onda smo svi k vragu. Taj Final Cut je stvarno jedan užasno zanimljiv film, zato jer je napravljen od 500 antologijskih filmova i nekakvih scena koje svi mi znamo, a spojen je tako da priča neku novu radnju. Pojednostavljeno rečeno, recimo da, ne znam, Richard Gere otvara vrata, a onda u sljedećem kadru kroz ta ista vrata izlazi neki drugi glumac, Brad Pitt recimo. I tako je cijeli film ispričan. I to je zapravo jedan čin ljubavi prema filmskoj umjetnosti napraviti takav film, zato je meni valjda onako dosta drago. Маша. Маша. Šest, 7, 8, 9, 10. Vi, jeste li se vi slikali? Žongleri su završili, idemo na glavni telom.